Mislim da će ovo biti među prvima u seriji webinara vezani uz security teme, a prezentirani od strane Combi Security tima. Webinar neće biti previše marketinškog tipa, bit će više fokusiran na tehničko-organizacijski aspekt security, da tako kažem. Za pitanja vas molim da na kraju naših predavanja, koje će trajati oko sat vremena, kroz chat upisujete eventualno pitanja pa ćemo pokušati odgovoriti. A isto tako na kraju svake prezentacije ćete imati i mail adresu koju smo otvorili, kroz koju možete komunicirati sa Combisovim security timom. U uvodu ću ja predstaviti Combisov security team, što mi radimo i koje su novosti. Novosti ima dosta u odnosu na one koji nas poznaju duže vrijeme. Iza mene će Goran predstaviti SOC. SOC i to na način kako smo ga mi u Combisu realizirali, ali s naglaskom na najbolje prakse. Tako da ja mislim da Goranovu prezentaciju možete kasnije koristiti kao uzor za izgradnju vlastitog SOC-a ako budete išli u tom smjeru. Nakon Gorana će uslijediti kolega Mato koji će govoriti o tehnikama naprednih ciljanih prijetnji. Možda su neki od vas već bili meta naprednih ciljanih prijetnji, možda će neki tek biti, možda su neki upravo sada meta, ja se nadam da nisu, pa će Mato prezentirati malo kako to izgleda sa aspekta Red tima i sa aspekta Blue tima. Evo, na početku bih vas zamolio ako mi možete u chat odgovoriti na ovo pitanje. Koliko, odnosno da li vaša tvrtka ili organizacija ima zadovoljavajuću organizaciju informacijske sigurnosti? Pri tome mislim da je uprava ili rukovodstvo svjesno rizika, bi mi rekli u struci, opasnosti, i da preuzima odgovornost za informacijsku sigurnost, a to znači da je uprava dodijelila neku osobu CISO-a ili DPO-a u manjoj mjeri, ali CISO-a prvenstveno, da postoji proračun za informacijsku sigurnost i da postoje sigurnosne politike, to znači da je CISO već počeo nešto raditi po pitanju sigurnosti. Evo, pričekat ćemo par minuta da skupimo malo odgovora. Ne, da, ne, da. Za sada da prevladava, nije loše. Da, potpuno implementirano, svaka čast. I da i ne, ima i takvih odgovora, da. Pitanje zvuči relativno jednostavno, pa da odgovor može biti da i ne, ali u praksi znamo da to može biti drugačije. Ni da, ni ne. Da. Da, ja sam ovdje naveo zadovoljavajuću organizaciju informacijske sigurnosti upravo sa naglaskom da ako je uprava svjesna i ako je dodijelila osobu koja je odgovorna za informacijsku sigurnost, pa ju nazvala CISO ili bilo kako drugačije, direktor sigurnosti, nije to dovoljno. To je neki način možda da se malo kao prebaci odgovornost. Ali ako nije dodijeljen proračun, onda će teško CISO bez proračuna i bez novaca išta napraviti. Danas se bez novaca teško može nešto napraviti. I tu je sad ta, recimo, prekretnica koliko ozbiljno se shvaća informacijska sigurnost u tvrtkama. Inače, oni kojima je odgovor ne, evo ja im predlažem da si za New Year's Declaration u poslovnom smislu za sljedeću godinu daju u zadatak da uvjere svoju upravu da postoji potreba za osobom koja će se brinuti o informatičkoj sigurnosti i naravno budžetom koji joj treba dodijeliti. Naime, česta situacija u Hrvatskoj u firmama, ali nije to samo u Hrvatskoj, je da su informatičari katice za sve i onda dosta je vjerojatno od vas u istoj situaciji. I onda kad se pojave pitanja vezana uz informacijsku sigurnost, onda se to najprirodnije opet nekako stavi informatičarima.
Tu postoji taj problem sukoba interesa. Znači, direktori, voditelji informatika ili sami informatičari su u biti fokusirani na funkcionalnosti. Sigurnosni zahtjevi su često oprečni sa funkcionalnostima ili barem treba još dodatno neke stvari istjunirati, napraviti da bi se postigao odgovarajući nivo sigurnosti. I sad kad je ista osoba zadužena i za sigurnost i za funkcionalnosti koje su često oprečne, onda obično funkcionalnosti pobjeđuju i sigurnost je stavljena u drugi plan. Pogotovo što i opravdavanje budžeta za funkcionalna rješenja i funkcionalne nadogradnje je lakše, jer je ROI za funkcionalne nadogradnje lakše prikazati nego ROI sigurnosnih kontrola. I kažem, u takvim situacijama se to onda zanemaruje se sigurnost i sigurnost se stavlja u drugi plan. Problem je u tome što uprave koje upravljaju svojim firmama na takav način u stvari dovode firme do situacije da budu lake mete. I to je ono što ove godine u velikoj mjeri osjećamo i na hrvatskom tržištu. Recimo da smo imali sreće kako u nekim drugim stvarima kasnimo, da smo kasnili i sa tim, ali sad smo po statistikama već dostigli, čak i prestigli neke već i susjedne države, recimo Mađarsku i Poljsku. Imamo puno više napada i ransomwarea u Hrvatskoj nego u Poljskoj ili Mađarskoj. Tako da to je nešto što mi interno moramo mijenjati, ali tu vas i pozivam da kontaktirate Combis i Combis vam vjerojatno može pomoći u tome da uvjerite upravu koji je pravi smjer. Sad ću ukratko predstaviti te promjene u Combisovom timu i općenito Combisov sigurnosni tim. Piše 16 plus stručnjaka. 16 stručnjaka radi u Combisovom sigurnosnom timu. Bave se prvenstveno savjetovanjima, obrambenom sigurnošću kroz 2 tima mrežne i sistemske sigurnosti i ofenzivnom sigurnošću. 16 plus je ovdje zato što baš nisu skroz sve sigurnosne tehnologije u sigurnosnom timu Combisovom. Imamo u drugim timovima još tim za backup, pa tim za MDM i tako dalje. Tako da ima još nekih tehnologija koje su malo izvan. Dosta smo stavili naglasak prošle godine na profesionalne sigurnosne usluge i to je posljedica ove debate sa prošlog slajda. Znači prva stvar je dizanje awarenessa i upozoravanje što se dešava na tržištu i kako treba reagirati. Kroz sljedeće slajdove ću ukratko reći i poslije kolega Goran u svojoj prezentaciji isto spomenuti usluge u upravljanju sigurnošću. To je jedan relativno novi tip usluga koje ću pokušati jednostavno objasniti na jednom od sljedećih slajdova, koji vam možda može omogućiti da nabavite onu tehnologiju koju do sad niste mogli, bila je preskupa i na neki način nedostižna. Ono što smo posebno ponosni i što je u security jako važno, ja bih rekao, pa oni koji su među vama zainteresirani za razvoj u smjeru, ja isto tako ih upućujem na taj smjer što se tiče edukacije. Znači, proizvođači su naravno važni, ne možemo ih izostaviti ovdje i Combis ima naravno statuse i certifikate od svih najvažnijih proizvođača, ali ono na što smo posebno ponosni su certifikati koji nisu vezani uz proizvođače, znači ISACA, ICS Square, EC Council, SANS i tako dalje. To su lideri koji u stvari neovisne organizacije koje, da tako kažem, gajdaju ili stiraju security na svjetskom nivou i svakako je preporuka od njih učiti. Tako da Combis je, kažem, ponosan na to da zaista smo polovili hrpu i radimo intenzivno na tome. Imamo sljedeće godine još veći budžet i radit ćemo i dalje na tome. I zadnji slajd s moje strane koji mislim da je dosta važan naglasiti, to je jedan novi pristup. Koliko mi znamo, definitivno je Combis jedini trenutno koji nudi ovakav pristup, da kažem, kupovanju hardvera, softvera i usluga kroz upravljanju sigurnosti ili managed service modele. Inače ćete na LinkedInu od različitih proizvođača vidjeti dosta veliki push na managed service modele i Combis je
Combis je u mogućnosti ne samo za security, nego i za ostale stvari ponuditi managed service modele. Osnovna razlika u odnosu na klasično kupovanje hardvera, softvera i održavanja, da tako kažem, je da se kroz managed service modele dobiva jedan mjesečni račun u koji su uključen i hardver i softver i usluge. To je nešto slično na način na koji firme danas kupuju, odnosno iznajmljuju poslovni prostor ili iznajmljuju službene automobile. Danas ih malo tko više kupuje za keš, svi više manje idu na onaj poznati pojam leasinga, ali evo u informatici, u IT-u i u komunikacijama se takav model kupovanja zove managed service. Tu pozivam evo informatičare, voditelje informatika i direktore da se konzultiraju sa svojim financijskim direktorima, jer to je i jedno važno pitanje financija, da li im više paše trošak ili investicija i tako dalje, ali svakako sad postoji i ova mogućnost i to je, da tako kažem, na kraju dana možda i optimalniji način da se kupi nešto što inicijalno izgleda skupo. Evo, ovo je zadnji moj slajd i sad ću prepustiti dalje kolegi Goranu da nastavi sa pričom o SOC-u. Hvala Igore. Evo, sekundica dvije da se učita i moja prezentacija, pa ćemo lagano krenuti. Znači, kao što je najavljeno, ja ću pokušati pokazati koje su to najbolje prakse i koje su česte pogreške kad se uspostavlja sigurnosni operativni centar iz perspektive Combisa, odnosno iskustva koje smo mi stekli sa tim tehnologijama. Da ne dužim, kratko o samoj agendi, znači uvod što je SOC i zašto nam on uopće treba, koji su ključni elementi svakog SOC-a, fokus samog predavanja na uspostavu SOC-a, pojedinim prednostima i nedostacima i što napraviti kad se jedan SOC uspostavi, na što treba paziti posebnu pažnju kada to postane redovni servis i na kraju kratki zaključak, a kao što je Igor rekao, pitanja ćemo onda kroz chat na kraju. Samo kratka napomena, crvenom bojom sam označio ono što bi vas molio da posebno obratite pozornost, tu se kriju one famozne pogreške, a zeleno je nešto što bi bile najbolje prakse, na što smatramo da biste trebali dodatno posvetiti pažnju ako imate snage i resursa. Jedna jako dobra definicija operativnog centra je ona koju je gospodin Curi iznio, a ona kaže da su prvenstveno sigurnosni operativni centar timovi koji nad kritičnim aplikacijama, uređajima, sustavima, koristeći tehnologije i procese i oslanjajući se na najnovije podatke o prijetnjama, pokušavaju utvrditi postoji li aktivna prijetnja na njihov informacijski sustav, koji je opseg utjecaja te prijetnje i što bi trebalo napraviti da se ista sanira. Sami SOC, prema tome, potreban nam je za nadzor sigurnosnih događaja u informacijskom sustavu, te naravno reakciju na iste. Omogućava nam i kontinuirano praćenje razine sigurnosti i to sa sistematičnog načina gdje nam tu omogućava kvalitetno poboljšanje razine zaštite i to kontinuirano. Promjene u informacijskom sustavu također su praćene SOC-om i na taj način sa sigurnosnog aspekta možemo evaluirati svaku promjenu koja se događa u našem sustavu. Finalno, ali ne i manje važno, jest da je SOC i regulatorna obveza, odnosno određene regulatorni zahtjevi se mogu kvalitetno zadovoljiti uspostavom SOC-a. Što se tiče ključnih elemenata, tu su prvenstveno ljudi i tehnologije, gdje kad govorimo o ljudima, prvenstveno mislimo na analitičar, znači ljudi koji rade u SOC-u, koji analiziraju incidente, koji donose odluke, koji definiraju kako će se određena sigurnosna prijetnja ukloniti. Zatim tu su domenski eksperti, oni nisu konstantno dio SOC tima, ali pomažu sa svojim ekspertizama vezanih uz pojedinu tehnologiju. Voditelj SOC-a je osoba ili osobe koji su zaduženi da SOC ispravno radi i zadovoljava sve zahtjeve koji su pod njega stavljeni, a posebno bih naglasio da su u uspostavi SOC-a izuzetno bitne odgovorne osobe koje će definirati koji rizik je prihvatljiv, odnosno na koji način određeni rizik treba eliminirati i sponzor koji mora osigurati sve potrebne resurse da SOC uopće može raditi. S druge strane, kad govorimo o tehnologijama, SIEM je centralna komponenta SOC-a
I današnji sok je praktički nezamisliv bez sijama i dobar dio ovog predavanja ćemo posvetiti upravo tome što i kako treba podesiti u sijemu da on bude odgovarajući za kvalitetan rad soka. Sigurnosna rješenja, mislim da tu ne treba ništa posebno spominjati, a analitički izvještajni alati su onaj ovojnica koje omogućavaju taj procesni dio da bude kvalitetno praćen, da se znaju rezultati rada soka i da neko sa strane može u konačnici ocijeniti je li taj sok uspješan i nije. Među analitičke alate se često ubrajaju alati koji samim analitičarima dodatno omogućavaju da istraže kontekst događaja, poput nekakvih community izvora o prijetnjama i sl. Naravno, sve to ne bi bilo moguće ili sok ne bi radio, bolje rečeno, ako nemamo definirane i implementirane, ponavljam, implementirane procese. Kad krećete sa uspostavom soka, prvo pitanje koje se trebate postaviti, hoću li graditi vlastiti sok ili ću kupiti gotovu uslugu na tržištu. Ono što je iskustveno pokazalo jest da glavne prednosti izgradnje vlastitog mogu biti potpuna, odnosno jesu potpuna kontrola nad cijelim sokom i tehnologijama i ljudima i procesima, a vrlo često je prednost i ako već imate implementirano tehničko rješenje. S druge strane, Igor je već spomenuo financijske prednosti uspostave soka u manage modelu. Ja bih samo istaknuo dvije stvari koje su tu još itekako bitne. U startu raspoloživa ekspertiza, jer uzimate uslugu od nekoga ko se time već bavi duže vrijeme, i poznavanje samog okruženja. Što to znači? Manage provideri rade sa više organizacija i samim time mogu bolje vidjeti postoji li nekakav napad na branšu, na regiju ili nešto slično, te unaprijed pripremiti obranu i za vašu organizaciju. S druge strane, opet iskustveno, kod uspostave vlastitog soka najveći problem ili najveći izazov jest ljudski resursi. Resursi koji se mogu adekvatno posvetiti svakodnevnom radu na analizi potencijalnih incidenata i poboljšanju sustava detekcije u slučaju da incidenti se još nisu dogodili. Također, vrijeme uspostave je nešto što je se dokazalo da je trajalo duže, tako da vodite računa ukoliko imate postavljene dosta striktne rokove, da možda je bolji model da tražite nekoga koji je to već napravio. Kad govorimo o MSSP modelu, vodite računa o eksternalizaciji, posebno u financijskom sektoru, i u slučaju da ta ista tvrtka ne radi i response ili odgovor na incident, vrijeme koje je potrebno da neka treća strana odreagira kada detekcijski mehanizmi i analitičari otkriju stvarnu prijetnju. Sama uspostava soka je definirana kroz nekih 8 koraka, pa sada ih ne brajam, možemo krenuti odmah sa prvim korakom, a to je definiranje opsega. Nije preporučivo da u sok odmah uključite sve sustave koje imate, već da krećete sa manjom listom, sa sustavima koji su vam kritični, kako bi mogli na manjem skupu podataka procese kvalitetno oblikovati i onda širiti tu priču dalje. Što se tiče samog opsega servisa, već sam spomenuo da se morate odlučiti hoćete li raditi samo detekciju ili i odgovor na prijetnju, i unapređenje sustava je nešto što će doći kasnije kad sok već jednom bude uspostavljen ili barem djelomično uspostavljen, tako da za sada dok stvar uspostavljate nemojte se previše koncentrirati na nekakva unapređenja, rađe to ostavite za kasnije. Model rada, izuzetno bitna stvar, hoće li vaš sok raditi 8x5, 12x5 ili možda čak 24x7. To će vam direktno rezultirati potrebnim brojem ljudi koji u tom soku moraju raditi. Naprimjer, za 24x7 je jasno da vam treba najmanje 12 ljudi zbog smjena, zbog preklapanja, zbog godišnjega i sl. I finalno, pokušajte primijeniti neku od metrika pokrivenosti soka. Ja sam za primjer dao Mitre matricu gdje na ovom laganom primjeru se može vrlo jasno vidjeti stvari koje su recimo dobro pokrivene
one koje su malo manje pokrivene i one koje uopće niste pokrili. Takva nekakva pokrivenost ili takva metrika će vam pomoći kasnije da odgovorite na pitanje koliko ste spremni za odgovor na određeni tip napada i koje elemente unapređenja morate napraviti u idućim fazama. Kad ste definirali opseg, vrijeme je i nužno je napraviti plan uspostave. Uspostava SOC-a jest projekt i mora slijediti određene zakonitosti projektnog rada, što znači da morate imati prvo generalni plan koji je obavezno odobren od sponzora uprave i nakon toga detaljan plan koji definira tko, šta i kada treba raditi. Jako važan savjet, odnosno pokazalo se iskustveno da je izuzetno bitno napraviti RACI matricu gdje se za svaku aktivnost i svako zaduženje definira osobe koje to moraju provesti, koje to moraju iskontrolirati, koje moraju se složiti sa tom prometom i sl. Finalno, u većim sustavima svakako preporuka je uključiti PM odjel, jer osobe koje su zadužene za uspostavu SOC-a, bilo tehnički, bilo procesno, neće imati vremena se detaljno baviti sa rokovima, pogotovo kad dođe preklapanje s drugim projektima i zadacima. Pokušajte uključiti PM odjel da vam u tome pomognu. Nakon što smo definirali vremenski plan, nužno je odabrati tehničko rješenje. Ako si već imate, ovaj korak preskačete, u protivnom posvetite, molim vas, malo više vremena da istražite tržište, koji alati postoje, koje su njihove prednosti, govorim tehničke, i kako se može taj alat implementirati u vaše okruženje. Gartner je dobar izvor referenci za kvalitetne alate, možda ga ne trebate koristiti slijepo i reći ok, uzimam lidera i to najboljega lidera, već da pogledate koje su oni to metrike, evaluirati proizvode koji su vama zanimljivi na taj način. Kažem, jednom kada odaberete alat koji ćete kasnije koristiti, povratka praktički nema. Odnosno, reodabir rješenja će vas jako skupo koštati. Potrošite vrijeme na kvalitetnu analizu i odabir alata. Taj alat sam po sebi ne može raditi, već mu su potrebni određeni podaci. Tri kategorije koje mi vidimo kao izvore podataka, to su kontekst incidenta, indikatori kompromitacije, te izvori podataka odnosno iz provjera ranjivosti, odnosno penetracijskih testiranja. Kod konteksta sigurnosnog incidenta to su znači različiti logovi sa mrežne opreme, sa poslužitelja, sa radnih stanica, sistemskih servisa i sl. Savjet glavni je nemojte sve u SIEM dodati odjednom. Dodavajte to postepeno, analizirajte kako se to u sustavu vidi, imate li pravilo podešeno parsiranje, ukoliko je proizvođač to sam napravio, validirajte to, ako ne, popravite što se popraviti mora i obavezno normalizirajte podatke. Što to znači? Neki sustavi kažu da je izvorna IP adresa SRC IP, drugi kažu source IP, treći kažu SRC -IP. Vama u sustavu to mora biti jednoznačno označeno kako bi pravila detekcije ispravno radilo i kako bi se korelacija događaja u samom alatu između više izvora mogla kvalitetno napraviti. Što se tiče indikatora kompromitacije, najčešće oni dolaze sa samim SIEM-om, ali nije loše pogledati što još ima od komercijalnih i besplatnih izvora, posebice izvora poput Virustotala i MISP-a koji vam mogu dati kvalitetan širi kontekst samog incidenta. Vodite računa o kvaliteti tih podataka koje dobivate u sustav i naravno njihovo redovito osvježavanje. Jer ako imate zastarjelu informaciju o nekoj IP adresi, vi ćete možda imati u sustavu informaciju da se radi o malware IP adresi, a u principu to je adresa koja je nekad davno pripadala malwareu, a danas je legitimna adresa koja pripada nekoj uspješnoj firmi ili organizaciji. Provjere ranjivosti, odnosno izvori podataka koji dolaze iz provjera ranjivosti vam značajno mogu pomoći kada sumnjate da je napad u tijeku, odnosno kada želite biti sigurni hoće li određeni napad uspjeti ili ne. Na primjer, vidite napad na web poslužitelj, a vi s druge strane imate informacije da je taj web poslužitelj pečiran, da nema niti jednu kritičnu ranjivost
i da je odrađeno penetracijsko testiranje i testeri nisu uspjeli probiti. Odmah je stvar drugačija, odnosno impact na sustav je vrlo vjerojatno puno manji nego kada bi provjerom ranjivosti i pregledom tih podataka vidjeli da imate zastarjelu verziju Apache-a, da imate PHP koji nije dobro konfiguriran i slično. Također, znači kad imate ulazne podatke, onda nam trebaju pravila detekcije, odnosno use case-ovi koji na temelju ulaznih podataka pokušavaju determinirati postoji li napad ili ne. Najčešće su oni dio samog rješenja, ali postoje i neki drugi besplatni i komercijalni izvori tih pravila koji vam mogu također pomoći prilikom detekcije. Pogledajte Sigma pravila, oni koji nisu, jako dobar izvor besplatnih pravila koje praktički u sve top CM rješenja možete jednostavno ugraditi i dobiti dodatni sloj detekcije za napredne napade. Nevisno o kojem izvoru pravila se radi, nemojte ih slijepo kopirati, uključiti i početi raditi s njima, nego ih analizirajte. Postepeno ih uvodite u sustav i gledajte efekt, jer ćete dobiti u protivnome 20.000 alerata koje nijedan analitičar neće moći niti htjeti obraditi. Znači, postepeno dodavanje sa nekakvom analizom i definicijom što uopće ta pravila radi i kako nam mogu pomoći prije nego ih pustite u bilo kakvi produkcijski rad. Što odraditi kad se podigne alert, odnosno kad CM koristeći pravilo detektira sumnjivo ponašanje, opisuje se u uputama, odnosno u literaturi često naziva playbooks ili runbooks. Te upute pomažu manje iskusnim analitičarima da provedu sve potrebne provjere i vide i radili se o stvarnom napadu i koji je potencijalni utjecaj, ali isto tako pomažu i onima koji su već iskusni da nešto ne preskoče. I što je najbitnije, osiguravaju da svi analitičari rade jednako kvalitetno. Ako su te upute dio tehničkog rješenja, onda omogućavaju lakše praćenje i izvještavanje, a mogu i pomoći u nekakvoj vizualizaciji tijeka odlučivanja prilikom rješavanja određenog incidenta. Ako ne možete nabaviti tehničko rješenje, bilo komercijalno, jedan dobar izvor seta playbooka je onaj od Incident Response konsorcija, koji su lijepo te upute podijelili u 9 kategorija, svima poprilično jasnih na prvi pogled, a u svakoj kategoriji su korak po korak opisani svi koraci koji se potencijalno moraju odraditi. S obzirom da su napisane generički, tu ćete ipak morati odraditi određeni dio prilagodbe na vlastiti sustav, ali svakako je bolje nego da krenete pisati te upute sami iz početka. I da, vodite računa da tih uputa ne bude previše, da ne bude jedno pravilo, jedna uputa, jer ćete završiti sa različitih uputa i to nijedan analitičar neće moći popratiti. 6. i 7. korak su poprilično jasni sami po sebi, znači dokumentacija i izvještavanje te komunikacija za vrijeme uspostave i poslije rada SOC-a. Ono što bih volio samo istaknuti jest da minimalno jednom u 2 tjedna, a preporuka jednom tjedno, održavate operativne sastanke gdje ćete operativno rješavati otvorene mikro izazove, mikro probleme prilikom uspostave SOC-a, kojih će biti, vjerujte mi, dosta. I na taj način ubrzate, odnosno podignete tempo sami rješavanja tih stvari i implementacije SOC-a kao takvoga. Također, ako ste u mogućnosti, krenite odmah sa dežurstvima, odnosno praćenjem alerta, i to na način da nakon određenog dežurstva svim analitičarima dežurni ispriča što je vidio, kakve provjere je napravio i što je zaključio za pojedine alerte. Jako dobar način razmjene znanja i savladavanja općenito i alata i nekakvih osnovnih sigurnosnih analitičkih sposobnosti, svakako preporuka ako možete. Što se tiče komunikacije, kažem, sve je poprilično jasno iz prve. Jedino što bi vas savjetovao također da pokušate ostaviti pisani trag kad god je to moguće.
Znam da će biti neformalnih komunikacijskih kanala, bit će poziva, bit će mailanja sa strane, ali pokušavajte nakon što to završi staviti u komunikacijski kanal koji je definiran i propisan. Pomoći će vam kasnije kad se ponovi isti slučaj, kad treba nešto izanalizirati ponovno i slično. I zadnji korak, u biti najvažniji korak, to su ljudi. Već smo spomenuli, ako se odlučite na model rada SOC-a 24x7, trebat ćete minimalno 12 ljudi. Vodite računa i o tome da li oni ljudi koji će raditi odgovor na incidente će također biti dostupni kada analitičari rade, jer u protivnom baš nema smisla da u 3 noći analitičari analiziraju neki sigurnosni incident ako nema netko odreagirati i zaštititi sustav kasnije. Edukacija mislim da je jasna sama po sebi. Dobra praksa ili ono što se pokazalo jako dobro je također da one stvari koje su generalnog tipa, održavanje, izrada pravila ili prihvat podataka, raspodijelite u mikrotimove. Na taj način je bolja raspodjela poslova, zna se tko što radi, a i ljudi budu puno zadovoljni kad znaju što se od njih točno očekuju i pritom naravno vodite računa da pokušate pogoditi koliko je moguće preference tih ljudi. Znači oni koji više vole istraživati, dajte im da pokušaju vidjeti koja to nova pravila se mogu u sustav ugraditi. Oni koji vole da sve bude, kako se kaže, po PS-u, održavanje, unapređenje platforme i slično. Finalno, ako je moguće, odsimulirajte napade u laboratorijskim uvjetima. Što to znači? Pokušajte izvesti neke od napada na vašu infrastrukturu i proučavajte kako će alati odreagirati, hoće li se dogoditi detekcija i kako će analitičari, ako se detekcija dogodi, odreagirati. Mato će u svojim predavanjima baš taj dio priče malo detaljnije raspisivati, odnosno pokazati na praktičnom primjeru, tako da tu sad ne bi ulazio dalje u detalje. Jednom kad je SOC uspostavljen, optimizacije se rade na sustavu i na procesima. Kad govorimo o optimizaciji sustava, prvo je osnovna stvar false positive alerte na dnevnoj bazi analizirati, tunirati, micati iz sustava da analitičari svoje vrijeme kvalitetno mogu posvetiti onima stvarima koje su bitne. Opseg, što se gleda, kad se gleda i zašto se gleda, također vodite računa i o tome. O izvorima podataka već sam nešto rekao, znači u početku dodajete samo kritične sustave, poslije to širite kako bi dobili bolju sliku i širi kontekst. Naravno, razmišljate o unapređenjima na sustavima obrane, nadogradnji EDR-a, kupovini, UBE i slično. I finalno, održavanje sustava koje mora, samog SIEM-a koje mora biti da cijeli taj tehnički dio besprekorno radi i da analitičari mogu određivati svoj dio posla. Ono što je još bitnije je optimizacija procesa i to prvenstveno micanje repetitivnih zadataka kad god je to moguće. Znači automatizacija izvještavanja, automatizacija bilo kakvih međusobnih komunikacija koje se ponavljaju. Pokušajte tehnički riješiti tako da opet analitičari se posvete incidentu, a ne pisanju izvještaja, objašnjavanju nekome nešto i slično. Vodite računa da nakon nekog vremena analitičarima određene stvari opet repetitivne postanu dosadne, pa pokušajte naći nove izazove, pokušajte uključiti nove ljude i slično. Pokušajte integrirati sustav, interni sustav komunikacije unutar SOC-a sa nekakvim generalnim ticketing sustavom u organizaciji ako je to moguće. I ono što je također izuzetno bitno, pokušajte automatizirati odgovore na incidente god to je moguće. Primjer, ako ste sigurni da određeno pravilo sa 100% točnošću će detektirati zarazu na radnoj stanici, možete isprogramirati ili iskoristiti gotove alate koji će na primjer na mrežnoj opremi izolirati to računalo s mreže kako ta kompromitacija ne bi rezultirala zarazom i kompromitacijom ostalih računala u vašoj mreži. To bi bilo to. Kratki zaključak. Uspostava SOC-a je projekt, rad SOC-a je servis. Nužno morate
voditi računa o resursima, rokovima i modelima rada, pravodobno informirati pogotovo sponzora i sigurnosni odjel CISO, CSO radi odluka. Najbitnija po meni stvar, uspostava SOC-a neka bude evolucija, a ne revolucija, znači postepeno dodavanje pravila, postepeno dodavanje izvora podataka, playbooka, a ne utrpati sve u sustav pa onda tko se snađe, dobro se snađe. I ne zaboravite, prije što krenete uopće u izradu SOC-a, odlučite se imate li snage i resursa da to napravite sami ili možda neki oblik manage modela bolje za vas. Evo, toliko od mene, hvala vam na pažnji i sad bih molio kolegu Matu da preuzme virtualni stage. Pozdrav ekipa, evo ja ću održati zadnju najzanimljiviju prezentaciju, šalim se i ove ostale su bile isto jako dobre, hvala kolegama. Ova tema je dosta uža, makar sami naslov govori drugčije. Nastala je oko jednog, ajmo reći, praktičnog scenarija, hands-on scenarija, više tehnička nego prethodne teme, ali znači ohrabrujem sve koji nisu toliko tehnički potkani da ostanu. Napisana je jednim, ajmo reći, laganim jezikom, svi bi to mogli shvatiti, a opet ekipu s druge strane, znači tehničku ekipu, nemojte se ljutiti, morao sam nekakve detalje izbaciti i pojednostaviti. Pa krenimo. Ok. Znači, sadržaj, vrlo kratko, imamo znači nekakav... Nema šeran ekran. Što znači? Nema šeran ekran. Evo, ja se ispričavam, imali smo malih tehničkih poteškoća, kolega je došao i rekao da zapravo nemam šeran ekran. Evo, pa znači samo da ponovimo. Treća tema, hvala kolegama na prethodnim temama. Ova tema znači šira, mi ćemo, sami naslovi širi, tema sama je nastala znači oko jednog praktičnog koncepta, i kažemo hrabrim sve koji nisu tehnički potkovani da ostanu, napisali smo to jednim, ajmo reći, jezikom koji bi trebali svi razumjeti. Tehničku ekipu molim da mi ne zamjeri što sam izbacio neke detalje i pojednostavio stvari. Ok, kontekst, znači imamo kontekst nekakav oko priče, imamo znači napad, imamo obranu, skužit ćete, nećemo točno naglašavati kad ide koje poglavlje, skužit ćete i shvatit ćete kroz priču o čemu se radi. Ok, pa krenimo. Znači, negdje tamo daleko od nas vlada pandemija, ekipa znanstvenika na Institutu za viruse blizu je razvoja cjepiva. Za sada se sve drži u tajnosti, negdje na serveru, kod njih u IT sustavu. Ok, određene interesne skupine, znači svojim tajnim kanalima dobivaju info da je institut blizu cjepiva, angažiraju skupinu znači naprednih napadača kako bi došli do tajne formule putem IT sustava.
Ok, napadač se probija dosta daleko, preuzima kontrolu nad računalom, uspijeva dobiti znači lokalne admin privilegije, znači ima potpunu kontrolu nad računalom, napreduje prema cilju, jel? Pitanje je vremena kada će znači, doći do tajne formule. On se trenutno nalazi u znači, u ovom kvadrantu, negdje kao što vidite na pola puta. S lijeve strane imamo znači, Maitre model, s desne strane imamo Cyber Kill Chain model, jel? To su nekakve faze u koje napadač dolazi tokom proboja. I vidimo tu da se nalazi, znači trenutno naš scenarij kreće odavde. Znači kreće s nekog, ajmo reći, pola puta. Napadač želi zaobići obranu i želi znači, se približiti cilju. Ok, želi ukrasti još više lozinki kako bi se mogao, na primjer, lateralno proširiti, spojiti se na druge sustave, i uzeti, znači, s tim lozinkama bi mogao dalje napredovati. Ima info da je institut ove godine uložio dosta u sredstva podizanja razine sigurnosti, znači uložili su u svoja endpoint rješenja, AVD rješenja, znači različitih proizvođača, jako dobro stoje, znači, u nekakvim testovima i čim ima posla jako dobro i kreće u akciju. S desne strane imamo znači znači napadač ima kontrolu nad računalom, nad žrtvinom računalu, vidimo tu da se radi o znači ima konekciju, znači spojenu na žrtveno računalo i vidimo da se radi o Windows 10, 64-bitnom sustavu, Microsoft se i tamo proširio na taj daleki planet. Ok. Jedna napomenica s naše strane, spušten je znači jednim našim toolom napravljen unutar kuće, spušten je shell, ta konekcija se ostvarila bez znači ikakve detekcije prisutne zaštite na računalu. Znači ponavljam, na računalima se nalazi rješenje, endpoint zaštita. Ok. Poznavajući operativni sustav žrtve bolje može čak i od samog proizvođača sustava, napadač jako dobro zna kako Windows, kako žrtveno računalo funkcionira. Što će on zapravo tu napraviti? On će zapravo iskoristiti alat za uzimanje lozinki iz memorije, a isti koristi direktne sistemske pozive. Što su to direktni sistemski pozivi? Vrlo jednostavno, znači napadač će odglumiti ovaj zadnji tu sloj prema kernelu, prema nekakvim, ajmo reći, privilegiranim servisima u Windowsu, odglumit će i direktno će spustiti, ajmo reći, poziv će napraviti dolje. Te će na taj način zaobići svu zaštitu koja sluša, ajmo reći, na ovom gornjem dijelu. Kasnije će možda o tome nešto reći, samo znači napomene, napadač zna s čim ima posla, zna jako dobro sustav, odabire znači alat za uzimanje lozinki iz memorije i isti koristi direktne sistemske pozive. Kako bi znači postao nevidljiv instaliranim AVD rješenjima, te ih na taj način privremeno isključuje, zaobišao privremeno isključuje. Ok, znači zbog te sve problematike odlučio iskoristiti javno dostupni alat, ne mora ulagati novce, razvijati novi iz nule, ali zna da su EDR vendori lukavi, endpoint vendori hvataju se na nekakve sitnice, odlučio se samo na malo, ali efikasnu promjenu koda u alatu. Ok, otvara znači u Visual Studio taj alat i mijenja nekakve određene parametre, mijenja kod. Primjerice, mijenja folder u kojem će spustiti jedan od fajlova, mijenja ime i slično. Nije bitno, znači, ali morao je napraviti tu promjenu kako bi ostao neuhvaćen. Ok, taj izmijenjeni alat nakon obrade dolazi u formatu DLL-a. Odlukom da želi biti potpuno ispod radara, znači napadač mora prenijeti taj DLL na žrtveno računalo kako bi mogao ukrasti lozinke, jel tako? Ok, ne želi dotaknuti disk, ne želi spustiti file na disk, disk je nesigurno mjesto, ok. Treba mu nešto, znači treba mu neka tehnika kojom može to gurnuti direktno sa one svoje sesije, sa one svoje konekcije koju ima prema žrtvenom računalu, direktno u memoriju, u nekom tamo prostoru nekog procesa na žrtvenom računalu. Ok, i znači tehnika kojom to postiže zove se reflektivni DLL injection, znači želi taj DLL injektat na žrtveno računalo, ali u memoriji, ne želi taknuti disk sa DLL-om. Ok.
napadajući profić ne želi isto tako da nakon što on to sve odradi, ne želi ostaviti puno tragova. I dalje želi da njegove metode, znači njegovi alati, procedure budu, ajmo reći, skriveni, da što dulje vremena prođe od njihovog otkrivanja. Ok, ide korak dalje. Znači, uzima taj DLL i smanjuje ga. Pokušava ga smanjiti što manje, da samo pošalje na žrtveno računalo samo onaj najefektivniji dio koda, samo onaj kod da bi izvršio svoju namjeru. I tako uzima taj DLL, smanjuje ga, odnosno pretvara ga u shellcode. I sada se ta tehnika zove shellcode reflected DLL injection. Znači isto ovo prenosimo taj DLL u memoriju, znači direktno, ali nije sami DLL u igri, nego je, znači, smanjili smo taj DLL i pretvorili smo ga u shellcode. Boom. Spustili smo ga dolje. Znači još smo postali tiši i lagani. Uzima, znači, u svom Kali Linuxu, uzima, znači, Python skriptu i pretvara taj DLL u shellcode. Ok. Kombinacijom direktnih sistemskih poziva i SRD gore opisane tehnike postaje gotovo nevidljiv. Ok. Znači, trenutno otvara svoju konzolu za daljnju, ajmo reći, daljnji proboj, jel da pojednostavimo, ok. Bira jedan od modula koji mu treba da bi onaj shellcode što smo gore opisali, da bi ga injektor. Trebamo nekav alat s kojim će to injektati. Ima taj shellcode, smanjio ga je, ima sve pripremno, sad treba to sve povezati i poslati na žrtveno računalo. Ok, znači postavlja svoj modul u alatu, znači prema nekakvim svojim potrebama, znači lokalna sesija koja je, ok, ima jednu sesiju prema žrtvenom računalu, dobro, znači u koji proces će to umetnuti itd. I znači putanja prema znači tom shellcodu, odnosno DLL-u kojeg smo pretvorili u shellcode. Ok, upisuje exploit, kao da upisuje run, i stišće enter. Ok, boom, dolje je, ima kredencijale, spustio ih je, super, sve bliže i bliže cilju. Ok, AVDR, all clear, znači oni, ajmo reći, na plaži se odmaraju, ništa ne vide, sve se događa iza njihovih leđa, lijepi sunčan dan za njih. Ok, imajući lozinke u svojim rukama napadat će na dohvat tajnom cjepivu, toliko sigurno u sebe ne znajući da je Institut za viruse nedavno angažirao Blue Team stručnjake kako bi uspostavili sigurnosni operativni centar. Cilj angažiranih stručnjaka je osigurati zaštitu tajnog cjepiva pod svaku cijenu. Ok, stručnjaci znači imaju jako puno ekrana ispred sebe, gledaju što se događa u svijetu, sve je divno bajno. Ok, ajmo se malo vratiti u prošlost. Znači, bili smo u trenutku napada. Sad zamrznemo vrijeme, stanimo tu i idemo se vratiti u prošlost. Ok, odnosno zamrznut ćemo napadača, idemo se vratiti u prošlost. Ok, u ovom trenutku, znate, kreću oni komercijalni uvjeti oko uspostave stoka, dogovori, dogovor oko cijene, spuštaj, diži i tako dalje. Evo, kako to već ide kod nas i drugdje. Ok. I sad je prošlo određeno vrijeme i stručnjaci su, znači, spretno doveli soft na zavidnu razinu, smanjili su false pozitive. Jedan od stručnjaka uzima MITRE matricu, onu koju je Goran pokazao u prijašnjem slajdu, uparuje detekcijska pravila koju su stručnjaci, znači, prilikom građenja Security Operation centra upisivali u svoj CM, ok, sve super, i promatra matricu. Znači, samo jedna napomena, matrica opisuje, znači, napadačke, to je zajednički, ajmo reći, nekav jezik, opisuje taktike i opisuje tehnike nekog napadača. Znači, to community koristi kako bi mogao što lakše komunicirati. Ok, i on sad gleda detekcijsku matricu sa svojim pravilima i ok, razmišlja, imam tu neku rupu, htio bi još dodat poneki rule, ok, odlazi, znači, istražuje napade koji su se dogodili prošli mjesec, prošli tjedan nedavno,
i zaključuje zapravo da bi trebalo poboljšati detekciju, da bi trebalo dodati neko novo pravilo, pokriti neku novu tehniku. Sasvim slučajno, kad je prolazio kroz tehnike na Maitreu, naišao je znači na tehniku Native API i skužio je da jedna zloglasna, kako se već izgovara, čimera grupa napredna koristi direktne Windows sistemske kolove. I sad je njega zanimalo, ok, kako to detektirati, kako možemo, znači idem ja to malo istražiti, idem ja to malo pročačkati, ali pod navodnicima, da vidimo što možemo po tom pitanju napraviti. Ok, analizirajući napredno poznatih APT-ova, znači Advanced Persistent Threat, odnosno naprednih skupina, dolazi do zaključka da napadač uvijek pronađe način kako zaobići AVD rješenja prilikom napada. Znači, ajmo reći nekakva statistika, odnosno kad je to istraživao, tu informaciju, to mu je ostalo najviše u glavi, tako reći. Ok, i tako otkrio direktne Windows sistemske pozive i njihovu upotrebu maliciozne svrhe. Znači, to smo spomenuli, ok. Kada maliciozni kod koristi ovakav tip poziva, sjećate se ove slike kad ide direktno dolje u kernel napadač, na 64-bitnom Windowsu tada postaje nevidljiv. AVD rješenja ne mogu vidjeti direktne sistemske pozive jer je Microsoft u svoj 64-bitne Windows sustav implementirao patch guard. Ok, šta je to? Vrlo jednostavno, nediranje kernela. U ime stabilnosti, u ime performansi nediranje kernel. Nema se ko šta miješa dolje, ako neko proba napraviti neku promjenu, blue screen of death. Ok, zato ih je i teže detektirati. Ok, naš stručnjak testira, znači opisanu tehniku, Direct System Call, dolazi do zaključka da bi po napadača bilo nepraktično napraviti malware koji koristi samo direktne sistemske pozive. Ok, i dolazi još do činjenice naknadno da znači uglavnom napadači koriste direktne sistemske pozive kako bi ugasili, zaobišli AVD rješenje na računalu. Ok, sad njega zanima taj detalj, uzima prati, znači uzima tool za praćenje izvršavanja programskog koda, ajmo to tako pojednostaviti. Ok, i primjećuje jednu razliku u znači jednoj vrijednosti u odnosu na ostale razlike. Ok, kreće dalje u analizu i shvaća zapravo da je prilikom izvršavanja programskog koda znači AB, odnosno ED rješenje, dodalo tu vrijednost označenu i preusmjerilo to izvršavanje prema, ajmo reći, sebi, prema svom softveru kako bi otišlo na inspekciju, kako bi AVD rješenje moglo to inspektirati. Ok, i to se zove, znači taj termin se zove API hooking. Dobro, i sad ona druga strana normalno ulazi u čizme napadača i kaže ok, kako napadač to može iskoristiti? Vrlo jednostavno, može jednostavno vratiti tu vrijednost na originalnu vrijednost, prije nego što je bilo instalirano računalo. I to se zove, znači, radi jednostavnosti, sad smo to tako ispričali. Ok, i taj termin se zove API unhooking. Ok, znači često ga koriste u svrhu gašenja AVD rješenja. Poučen svim tim, stručnjak, znači vođe najboljim praksama, odlučuje se na defense in depth koncept. Ok, instalirao je Sysmon kako bi obogatio logove na Windows sustavima te ih centralizirao na CM. Znači, alat za praćenje sustava, generiranje logova i kasnije ti logovi mogu ići u CM i dalje se mogu pravila raditi po njima. Ok, opet izvodi napad i shvaća da nema logove, bez obzira što je instalirao taj alat, nema logove za detekciju istoga. Kada je instalirao Sysmon alat, uzeo je nekakav, ajmo reći, defaultni template. Ok, i shvatio da u tom defaultnom templateu nema te logove. Odlučuje se, znači, prilagoditi taj template, to je u XML formatu, ništa komplicirano za čitat, ali pazi da ne naruši performanse, jako je bitno. Po defaultu je taj, ajmo reći, taj log, odnosno event je isključen. Stručnjak tu odlučuje jako, ajmo reći, usko dodati jednu
konfiguraciju koja će hvatati samo to što mu treba, razmišljajući, imajući na umu da ne bi preopteretio sustav, da ne bi previše toga logirao. I mijenja onda znači defaultni template. Ok, dodaje konkretno event ID 10, proces access, jer si razmišlja, ok, koji mi event daje mogućnost da pratim tragove sistemskih poziva. Ok, i to je znači event ID 10, ne zna još točno hoće li detektirati napad, ali evo, pokušaj i pogreške. Dobro, ok, ponavljanjem testnog napada pomno prati interakciju između procesa, uočava anomaliju u call trace polju. Kada se koristi direktni sistemski poziv, tada u tom polju se pojavljuje unknown vrijednost. Ok, zajedno sa ostalim stručnjacima, jer ja našao sam problem, uspio sam uhvatiti direktni sistemski poziv, idemo zajedno napraviti detekcijsko pravilo i uparuje ga sa Maitre matricom, jer stavlja jedan pravokutnik plave boje, nije bitno, i kaže ok, mi sada bi to trebali hvatati. Dobro, ok. I sad prolazi, znači, odnosno pravilo je u CM-u, u memoriji, i lagano prolazi vrijeme, dolazimo do trenutka napada. Napadač, vratimo se malo na one početne slajdove, napadač znači upisuje exploit i stišće enter. Ok, pravilo je u CM-u. Napadačeve aktivnosti aktivirale su novo detekcijsko pravilo, pokrenuta je procedura odgovora na prijetnje, tajna formula je sigurna. Stručnjaci su znači iskoristili činjenicu da prekidanjem jednog napadačkog lanca, znači odnosno napadačkog lanca u jednoj točki, u jednoj fazi, sjećate se one prve slike kad smo rekli da je napadač na pola puta. Ok, u bilo kojoj toj fazi kad mi prekinemo napadača, a ako možemo nešto detektirati ili preventirati, tada mi prekidamo taj napad. I to su upravo stručnjaci iskoristili tu činjenicu. Ok. Institut je ove godine uložio nova sigurnosna rješenja kao AV i EDR, te na taj način podigao ljestvicu koju napadač mora preskočiti. Ok. EDR, AV rješenja su ovdje, napadač ih je zaobišao. Ok, ali to ne znači da su ona loša ili da njih ne treba imati. Znači, bitno je imati rješenja zaštite na endpointu baš da bi otežali napadača, odnosno da bi digli ljestvicu. Prva stvar, da bi učinili napad skupljim, što ga može odmah obeshrabriti. Evo, ako je napad skup, ovaj koji angažira napad možda nema dovoljno budžet da plati napad. Znači, to je isto slično stvari funkcioniraju kao, ajmo reći, i kod nas. Ok, može ga učiniti skupnim. S druge strane, može znači dići toliko ljestvicu da kad napadač preskoči, kad dolje, kaže slikovito ću to sad prikazati, kad dolje znači padne, kad skoči dolje na pod i kad znači proširi se zvuk da ga mi čujemo. Zato je bitno znači imati ta rješenja i imati, ajmo reći, jednu strukturiranu obranu kako bi mi natjerali napadača da bude glasniji, odnosno učinili napad skupnim. Ok, dobra prevencija znači bolja detekcija. Evo već sad dugo radim na hrvatskom tržištu i ono što sam primijetio kod dosta firmi je loša prevencija. Što to znači? Zamislite da vi sad morate sve detektirati. Ne znam da li je Goran spomenuo, ali znači Maitre, ona matrica, one sve tehnike i napade, vi to ne možete detektirati. Znači zaboravimo to. Zaboravimo da mi to sve možemo detektirati, sve pokriti, da možemo imati 100% pokrivenu detekciju svih napada. Ne. Ali, zašto je bitna prevencija? Ajmo iskoristiti tehnologiju prevencije skroz, znači koliko možemo, dokud ona ide, ona ima svojih limitacija, ali idemo iskoristiti tehnologiju prevencije tako da bi detekciju učinili što užom i pokrili samo te deltice koje nam ostanu, tamo gdje tehnologija nije došla na tu razinu, tehnologija prevencije. Zato znači prevencija, dobra prevencija znači još bolja detekcija. Ok,
Jedna isto bitna stvar, znači ciklus koji ne završava, stručnjak i dalje promatra Mitra matricu, gleda u nju, opet proučava napade, gleda što ima pokriveno, pokriva nove tehnike, testira opet napade, te taj proces nikada ne završava. Došli smo do kraja, hvala vam na pažnji. Prepuštam riječ Igoru. Evo, hvala Mato na tom predavanju. Ostali smo prilično u vremenskim okvirima i nadam se da vas nismo previše ugnjavili, da vam je bilo zanimljivo. Ja sam još u chat jedanput poslao ovu mail adresu na koju vas pozivam da nam se slobodno javite. Evo, kolegica Mitra je poslala isto tako link na upitnik, da dobijemo feedback od vas, da sljedeći put budemo još bolji, pomozite nam, ispunite upitnik. To nam je dosta važno. A sada možemo odvojiti par minuta za pitanja. Pa evo, napišite pitanja u chat ako neko ima nešto što ga posebno zanima. Možemo probati odmah odgovoriti. Koja EDR rješenja koristimo? Znači, na ovo pitanje ću probati ja odgovoriti. Combis je sistem integrator i kao sistem integrator velikim dijelom se bavi prodajom i implementacijom različitih rješenja. Trenutno za EDR Combis koristi CrowdStrike i FireEye HX kao EDR preporučena rješenja, ali u ovoj temi oko SOC-a nije nužno da koristite EDR rješenja koje vam mi preporučamo. Ako imate vi svoje neko EDR rješenje, malo će možda duže trajati implementacija, ali ćemo implementirati vaše neko 3., 7., 9., da tako kažem, EDR rješenje u SOC i na taj način pokriti EDR komponentu. Znači, moramo odvojiti ono što bi Combis preporučio, u čemu ima iskustva i znanja, od onoga što eventualno vi imate kada pričamo o SOC-u. Jedno pitanje izgleda opet za mene, da li ISAKA ima neku preporuku za SOC? Pa moram priznati da bi volio malo prodiskutirati to pitanje, nije mi najjasnije na što se to misli. Znači, ISAKA i općenito regulatori inzistiraju, u Hrvatskoj recimo HNB kao regulator financijske industrije trenutno radi dosta veliki pritisak na implementaciju SIEM-a, ne možda toliko SOC-a, barem po mojim informacijama u zadnje vrijeme. Tako da, s druge strane, sa SIEM-om imate problem da imate alat, ali ga niko ne koristi bez SOC-a. Znači, SOC je de facto ljudi i procesi koji koriste SIEM kao alat, odnosno tehnologiju. Tako da, evo, mi smo recimo još uvijek negdje na nivou da imamo implementirane SIEM-e na hrvatskom tržištu, a da nemamo SOC-ove koji stoje iza njih, znači prate alerte i tako dalje. Znači, tu smo još malo, imamo prostora za razvoj. Elastic Stack. Pa ja vam moram reći da smo se mi odlučili za QRadar, tako da neki ekrani koje ste vidjeli tokom prezentacija su izvađeni iz IBM-ovog QRadara. Čak i na onom popisu certifikata koji sam imao na početku kad sam prezentirao tim tamo, je samo jedan vendorski certifikat se potkrao na onu sliku. Moći ćete downloadat prezentaciju jer se snima snimku čitavu pa možete i sami vidjeti, a to je IBM SOC Analyst baš zbog QRadara. Sad, Elastic Stack vam znači da morate dosta sami razvijati, pa krećete na neki način od nule. Tehnološki sve tehnologije imaju prednosti i mane. Elastic Stack je dosta zahtjevan za upgrade i takve stvari, ali možda je najveći organizacijski problem da bi trebali krenuti na neki način od nule ili imate open source pa koliko mu vjerujete. Mi smo se odlučili za QRadar.
Mogu ja samo odgovoriti na ovo pitanje, Klak, na koje si ti samo nadodao, Može, znači dapače. čisto da ekipi kažem. Znači, ok, rješenja, prednosti, nedostaci, ali više se fokusirajte što se tiče security, cyber security, fokusirajte se više na znanje ljudi. Svejedno koji alat, bitno je znanje ljudi, znači da ga znaju iskoristiti, da znaju što traže, kako gledaju, što treba. Alat kao alat, ok, kažem, prednosti, nedostaci, svako ima svoje, ali znači tu se više fokusirati, nije ono klasično ko kod integratorske priče, ali ovo ipak cyber security, ljudi su tu ipak još uvijek jako iznad same tehnologije, ali rade razliku. Evo, to bi bio moj nekakav osvrt na to pitanje. Hvala. Gorane, možeš se ti uključiti možda na ovo pitanje Aleksandra, znači koje parametre sa QRadara je najbolje postaviti na SOC? A možda odmah i početne korake za Blue Team, sljedeće pitanje od Borne. Da, samo za pitanje kolega Aleksandra bi trebao malo više pojašnjenje što se smatra početnim parametrima. Gdje su to početni inputi koje treba staviti u sustav ili pravila koja treba uključiti, nisam dobro razumio što se smatra sa samim parametrima, pa ako kolega Aleksandar može samo to pojasniti, a dotle ću odgovoriti na pitanje kolege Borne. Znači, moje osobno mišljenje, iskustvo koje imam kaže najbolje je da krenu kao sistem administratori. Da li mrežni, da li serverski, da ispeku znanje u osnovna znanja za rad sa tehnologijama, sa operacijskim sustavima, sa mrežama i slično. I nakon toga slobodno i juniori se mogu uključiti. Mi smo isto imali primjer 2 dobrih juniora koji se uključuju u SOC uz nadzor seniora. To je ona priča L0, L1, znači pustite mlađeg juniora da pokuša sam proguglat, naći, vidjeti što može i onda ga kroz one dnevne nadzore, kroz pregled što je on to istražio, usmjeravati dalje. Mislim da je to nekako najbolji način. Evo Gorane, kolega Aleksandar je poslao dodatan. Da, čitam upravo, pa ovako, znači definitivno ono što sam rekao, znači prvu stvar koju bi, ako govorimo o inputima, znači to su informacije sa sigurnosnih alata, da vidite što sve je detektirano i što svi vaši aktivni elementi obrane vide u sustavu, znači to je prva stvar koju morate imati u QRadaru da biste uopće znali kako ta stvar izgleda. Druga stvar, jako dobro morate dizajnirati koji segmenti mreže su unutra. QRadar ima jako dobro riješeno taj dio priče prioritizacije ako dobro definirate subnete, odnosno kritične dijelove mreže. I treća stvar, kritične komponente poput domain kontrolera, kritične servise poput DNS-a, DHCP-a, Active Directorija. To bi nekako bio skop broj 1. Ako sam dobro razumio pitanje. Ja pokušavam malo pratiti ovaj chat, znači sljedeće pitanje je od Hrvoja Novačića, nije uopće manje vezano za tu temu, znači koje rješenje preporučujete za praćenje ranjivosti, odnosno vulnerability scanning, vulnerability management kao proces i tako dalje. Vezano je uz tu temu, Goran je imao na svojoj prezentaciji i dosta je važan aspekt priče. Tu sad opet preporuka rješenja ima raznih. Mi u okviru svoje SOC manage usluge, odnosno QRadar komponenata koje instaliramo kod korisnika, instaliramo i vulnerability scanner i zato je i Goran to stavio na slajd jer pratimo rezultate vulnerability scanninga kod analize incidenata. Tako da recimo u okviru naše usluge mi koristimo IBM vulnerability scanner koji dolazi uz QRadar kao komponent. A inače na tržištu imate Qualys, imate Nexus i tako dalje, tako da ima tih rješenja, ima i rješenja koje su samo online, ali tu vam onda promiče ova interna infrastruktura. Evo, recimo nešto u tom smislu, općeniti odgovor. Evo,
jednog zanimljivog pitanja. Planirate li možda u budućnosti proširiti tim s novim ljudima i koliko juniora dolazi u tim? Ja moram reći da smo mi prošle godine zaposlili 2 studenta koji su taman diplomirali na FER-u i ove godine iznimno aktivno rade u našem SOC timu uz sve ostale obveze koje imaju. Tako da ako se priključite SOC timu koji ima neko znanje i iskustvo pa da možete pratiti, vrlo brzo se analitičari mogu uključiti u rad SOC tima i razvijati se u blue team smjeru, da to tako kažemo, i dapače, CompTIA certifikati jesu dobri za početak. Tako da i mi ih imamo i neke koji nisu tako česti, koji se dobiju kombinacijom različitih CompTIA certifikata i recimo konkretno nama to je neki početnički trek, da tako kažem, za razvoj u security i u polaganje CompTIA certifikata. Da, kolega Lazar Bulatović, da, imamo u kompaniji i Red i Blue timove. Blue team je tim analitičara koji radi na SOC-u i oko SOC-a, a Red team je penetracijski testeri koji rade uslugu penetracijskih testiranja kod naših korisnika. Ja bi pomalo sa ovim i završio. Ja ću još jedanput šerati link na upitnik, odnosno anketu za koju vas molim da ju popunite i evo uspjeli smo čak u negdje plus minus vremenskim okvirima odgovoriti, ja mislim, i na sva pitanja koja su se pojavila. Također ću ponoviti e-mail adresu na koju vas pozivam da nam se javite. I tu bi negdje predložio da završimo Ahmede, evo kratko samo da odgovorim, znači dobit ćete prezentaciju, možete si ju downloadat, obratite pažnju na onaj slajd moj sa početka prezentacije sa certifikatima, tamo vam se nalaze certifikati koje apsolutno preporučamo za red teaming. Imate tamo offensive certifikate i za wireless i za ovo i za ono, sad da ne ulazim u detalje. Ili nam se javite na ovu mail adresu koju sam ponovo poslao, možemo sve prodiskutirati. Zaista se svima zahvaljujem na sudjelovanju, bilo je iznimno zanimljivo, bilo je oko 120 polaznika, od kojih je čak i manjina bila iz Kombisa, znači nismo niti to namjestili, nego zaista se pokazuje da je ova tema vrlo, vrlo zanimljiva i ponovit ću s početka da ovo je, ja mislim, samo početak, samo prvi od ovakvog tipa webinara koje ćemo održavati u budućnosti, pa pratite naš LinkedIn, socijalne mreže i tako dalje. Nažalost, ne možemo sad svi skupa otići na ručak i pivu ili nešto, ali ostaćemo u kontaktu pa ćemo i to dočekati. Hvala vam puno i pozdrav svima.